Di Masakbayan. Itapapagayam, isagut mikata kayo, ti umuna pa sa tesarietay with alawas anapolwan. Disgrasyada, tito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakadalus ka din, taray tala cellphone ten intonaram, ay nalpasan asenyura. Ay ada ka di pagiparamid mo, saan mo nadamagan kanyak, no adnya ti sumarunong aramidam, ado te matrabaho no iwaras mo na kita batam, ay panawan ka pa'y senyora, mapanakiche kusina, apay nga di kusina ti papanam, kat saan pa'y nga oras ti panagluto, inka kadiag kalon, ay saan mo, madam, inakadalus. Kunam anakadalus ka itay, ita, kunam nga inkagdalus, dahayukit dia katulong, di yo moter aramidan yo. Sakit kayo ito ulo. Ha? Ay, sige madama, inahon, inkay bagakadikay ko tarumwa kamen. Isagana ng taylugan. Palupusan takon anana. Adakado kamapani je Manila, saan ka di ngayon baga ni tata mo delikado je Manila. Ado ti madamdamag ama isagsad makijay. Saan mat na amin nanaw? Alan atap na makarno nga pikipagadal ko, apakano makatumpung hay ti saan anasaya at na amo. Saan mat siguro nanang? No dito'y kula away, awan nasaya at masakbaya. Apay ko maglawan ti nasaya at masakbayam dito'y. Sana ka makaadal no dito'y yaklaan nanaw. Ado terimbang ay dito'y saan anakaadal. Ano samlahal man dito'y anak ko? No mapanilij siya Manila, sumuro tak, da kayon ti mangibaga kanitata na. Pinalubusan ka no matninanan ni Giselle anapanije Manila tatam. Anya, napanije Manila tikapsat mo, data mo ti damag kutita paradahan. Napananinanan mo, apa pinalubusan na, Diyak amua no apay pinalubusan na anak pa Manila. Idi pa'y ngayon baga na awan ti mapanijay. Tado ti may sagsagmak. Hay, mahal ala na at no maisagmak ta ipilit na ti kayak na. Diyak kayak na da may sagmak kada kayo. Iswasan ka nagsawi ti kasta. Ay natakam, awan papanen na panapan namin adiyo pinalubusan. Imbag ta simangpat ka, si kabak-bakatan. Apa pinalubusan ti anak mo na panija Manila, saan ko kumapalubusan gamnat pakpakaasay, kayak nga makaurnum iti pagadal na. Hay, imbis ang makaurnom, ang mga numaysag makpay, saan ba't siguro lakay. Ikararag ko ti panakailisin na itisan anasaya at apagtan. May mayap ti agsakbay, aman liklik iti pakaisag makam, nam ti agbasak-basak, baren baka urno ay iti pagadal na ako na, ay na, at dalama pasamak ken kuana, ay napagtim ugan taywadwa, ay saan kumamot alakay, saan kumamot amay sadmak janak taha, ay na, at dalama pasamak ken kuana kunak manay na, makaraman kayo. Napampandog ni tatab mo, impastabot mo kitin ti may papan ka ni Giselle, rumbang lahan nanaw, kaya't kumiti mahadanon ijay Manila, nam isukit din tim muna. Nasakitin akab mo, pasan asikatin muna nakadanon, isawain danon watagos ka ni tatang buti papano di kabsat mo, kas nakastan nanang. Sales girl kalagarudan ijay iili, apalam pailaan di kabsat mo. Gapo iti palmbaw iso anagipulong kadagos kanita tambaw. Hey, adda kumamik kadwa, tas umurot at mat ijay Manila. Iparit lakarut ni tatam yun, apayamapan kapailahan, apingarut apinalubusan yung ay ni Giselle. Adda nasaya at paplado di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno baka ornoong. Tapno baka adahal. Te planum ba kit sa balay. Tapno bahasaro kay ti magasawakan ka. Tapno mahalong aw kay ti rigat. Dahas kaniday tatarigal day hunanam. Payat ko ti bumaknan.
Sika kaditin rekomenda ni Licha akatulong ti amigak. Wen apo, siya ni Giselle, jak kayap ti apo na awag mo kanyak. Madam, weno senyora ti kayat ko. Ay, sorry, madam, ti kayat ko katulong na. Kat sana masapol na ibagbagak der aramidan na. Nang runa, no dani chubreak na dako. Pagserbian yo analaingi, yawat yo amin na masapol na. Ayan titi anak yo, madam, dan dani sumangput na gapuja Amerika. Ada katulong ditoy, yam gaputa sumangput anak ko, iso mga laki ti para si kasukan ko na. Marabit mo kaditi trabaho, Ika gumaak, madam, yam ne. Aday tsura, yam, ha, agat lugnak ka, tanaggapo kay diaway, ha? Jak kayata kanayan ka na umasidig iti anak ko, nawatam? At san kadiya ko na ngay suti pagselbiat, madam? Kasano anjak umasidig ten kwa na? Ha? Kalpasana maitad mo dagiti masapsapol na panawa mon. Saan mo ay bantaki pagimkan kwa na? Dan na, nalawag, ha? Umay ka hanun, tay surukan ka ti silita ko na ni madam. Ay, syakayam ni Sonia. Anya mo tinagan mo? Syakmat ni Giselle manan. Ay, saan ko makatulong ti trabaho asinor kam? Nag-artista ka kuma, tanagpintas ka. Nalabas ka matmana, narigat sama ti sumarag na artista, nawan ti mang tulong kan ka, sa bagay mo't kit diya. Ang bagay mo ta balin nga artista, tanapintas ka. Kas nasaan ka at taga-away, o pa'y nga da kayo pa'y laon dito'y salas. Sonia, saan ka tingin bagap na itulod mo sa ledyo? Surwam katagiti rumba na matalusan diti na ti mansyon. Ay, wait, madam, mapang kami. Nawat ka ni madam mana? Kas nakita mo, kas lam machine gun tingi wat na no agbusingar. Kabut-butan nga rin no hasta mana, ngamsan mo't kiting agabail. Iso ano madam at sirmon? Dum nagkalaan, tamalpas tumatlaan agniwat niwat. Kastrigayam tibig ti katulong, win a. Ay, itahati lang ang mapadasam tag katulong. Win manan, kayat ko ti makaurnum iti pagandal ko. May mayat samot, no servidora, winu agla ko humatisinar kam atrabaho. Apay narod asikamanan, katulong matisinar kam, ay? No kasla kumakanta hapintas, ay kod, san akatulong ati trabaho. Tingamin servidora kan aglako, agabang pailang itsiladapagyan na manan, nangina ti abang dito'y syudad. Wow! At the princess ang hagsagsagat iti mansyon. Si kakadini, sir? Rumpang kating awagan na kiti, sire. Hihihi, makita mo tiugim ko. Ha? Apay ka ti dagiti tulbak, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak ti mansyon. Hihihi, sino kakadi mahet? Manager ti tulbak? Sana si ka ni senyorito? Mabalin mat nga, awagan na kiti senyorito. Akahaingas kami nanin kinisel. O ay kiko, maanya ti ko kuam dito'y salas. Aking kaisagana ti lugan, tarum warta. Intasaptan ti anak ko, iti 8 point. Wen mapankuli sagana ti lugan. Ay, top, makapasurun ka, driver. Asino ka din ikikumanan? Kunana itay a manager ka no titulbat di tay mansyon. Hihihi. Iso ti driver dito'y. Kas jay na day jaki ko. Ag feeling bush no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kunana kami nagkakaingas da kano. Ha? Anyang hakakaingas.
Ang mga natataer pa kitarakan ni bus abakis ngam isaw. Alabas man tayo pagam anatataer ti bakis ngam ni Kiko. Ang paiso mal kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Hapay na magasla pinuuran akarag manan. Di mo ka di makita jaku dil na. Kaslanaksep aku dil pikarag. Sapay binor tong tirupa na. Apay akaslata guram kinkwa na manang. Masurunak lal. Tay di binastid kong. Kunanak itin apagan anunak kano kat nala ada. Apag husto ti oras ngay sa samput mi iho. Husto mo ta kasang samput mo. Isang mo inchat pukun ka. Manda nga oras ti sa samput ko. Tapno san ka amasafan o may. Makapasiguro namin taguray. Imbagtasaan una yan na traffic halo. Intay mo rudan mama. May liwak mo tani dimension. Nabalagajak na gag-awid jay. O sige iho. Intayod. Nakasagaw na mo tantilugan. Mga. Negadimanon Kiko ti driver mo. Uwan iho. Nakita natan. Yugnan dito itilugan. Awanin ti suot ko ang nalabaan akaws ko. Aping aming apinalubusan yun ni Giselle. Apay, iso kadilaan ti makabugad laba. No siyak, makumi ko makabantultulog kaditata mo jibang kakagdalaw. Kawan yak marutang laba iti lupot ko. Day, ano sa muna ba ilabata lupot mo? Tay sa mirak mo't alabaan ti lupot mi kanitatambaw. Ay nananaw, amuyumot na detrabaho. Kasanuak na'y amahalaba. Sigudum gaminda No sumanput kay ti malam, laba ambaw, takdusan ang maurnong timurong baw. Ay, masurunak iti dayday, ang Giselle. Intarayan nakitrabaho nandipoy. Kasanaw, no da dito jayaden, ipatudun mo aming kankwada ti trabaho di ti balay. Rumpang na, tawan kat naru trabaho na nana. Katulong ka di dayta sumapat, mama? Wan, gam agatlog nak dayta. Tagaw away ya babae. Magpintas na ita babae. Anya pa'y lang teraramidom, Giselle. Manisagaw na kaniti pagpalamis. Saan ka nakatunaga kastel? Kay uwid madam, mapanahon. Ay. Analalay sapay ti robot at babaw na ngam ti tao. Masapal pa nga ibagat yaramidin na sakpay gagunay. Relax ka lang, mama. Milyon tigat at ti robot. Kapal paano pa tayo katulong dinapinta sa babae? Jeka di shoot af tiket masawen, sir. Anya? Shoot ang tinapinta sa babae? Imposible. Data tiput no, sir. Nabay kamin, o lay tamagan kanwanet. Kasta hadiki ko. Magswerte kamiten. Hehehehe. Pangkita na wuray kastuyak lan, sir. At damay lawaan naglahabrin sa hehehe. Imbagman tanapasunpat mo. Kasta ko mamut kapintas ti maharelasyon ko. Naidum magpaiso ti kinapintas na niya, zero. Aneta en tinagan na. Siga aki ko. Hunat man magpaiso asyutam. Opa di mo pa amu tinagan na. Anya pa di tinagan ti kabalbaro akatulam, mana? Giselle, sir. Nabit pa'y dito'y. Kaya't na kanutin makawurnog iti pagadal na isungay may nakatulom. Kuna ni Kiko, shoot na hana. Ingaraw manin ni Kiko ti kinaulbud na. Iti damo anak kita dahan ni Giselle. Imbagana na isot anak ni Madam. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan atinggan, tituloy ti serietay witalawas anapulwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro. Ken iti direksyon, Bergie Patlay. Musika, ken computer recording technician. Dante Martinez, isagsagot katakayo, the MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ganda ito inestasyon, agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas, impilit ni Giselle timapan ni Manila, tapno makaunom da ito itipagadal na, umapal ti kabsat na anyayda, kat impulong na dagus iti amada, banagmat anak pungtutan ti amada, tadu kanu ti may sagsagmat ijay syudad, ijay mat syudad, ni Dunya Olga amatapubre, pinagbalin ni amo ni Giselle, at damat anak da ito'y na adnagan iti Joberta. Papagayam, dinggan tituloy ti seryetay wita alawas anapalwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Giselle tinagad na sir, nabiit pa'y dito'y, kaya't na kanu ti makaurum nong iti pagadal na, isong ay ba'y nagkatulong. Wana niki kwa siyo tanakana, in garaw manan niki ko ti kinaulbud na. Iti tamut anak kita ka ni Giselle, imbaga nakit din na iso ti anak ni Madam. Anya? Kit namatigadimut ni Giselle, nagdua-dua, tasan mo't naglangilana akas amo, sir. Kunak mo it naglanglama akas natuuran akarang, talaga napintas ni Giselle. Inosente, anam nagpintas, ay wan, sir. Kastamat ti imbaga kunkwana iti damok amakita. Ay talaga anapintas. Inawagat ni Jan, ta imbagak apagawi din na ni Giselle, niyam binapay kanumasangot timapan ijay ayan ni Giselle, niyam dabiik paylaan jay adim bichay, kasadumbay ang bakaudnog iti pagatal na dupagawi dumon. Awan ngamin kan trabaho dito balay nanang. Awan tumat ngamin ki cellphone na, tapno maawahan tayo kuma. Kasado, imbis na igata na iti cellphone na, inurno na, tapno tapagadal na. Inbakan kwa na, tatorno na. Syakit awan urnum ko, tatumul-tuluma iti maosal dito balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin na gumatan kay tiba sapsapol, nukas din nga awanan ti iso ame iti kusina, iso ama suruna iti dayjay a Giselle. Di pa yung may pumasyal, tapno mairano tayo mat iti nakgadan na. Adayo amin anahak, langi na ti plete amapankan agaway, ay nananang saan aday tatirason, imutket dia, iso ki ammo. Apay mo't may bagam kanisar, akaayan ayat mo ni Giselle. Uy, di kala nagbay, rinabakulayan may. And red ma. Datalainin tebeyan ayat. Anya. Ay, awat terapap ko amadan iti anak akas lakarag. Anya. Ha? Daytay mati may bagat. Uray saan mo narapaapan ti maadan itikas lakaragnana addan po anak mo akas lapilap? Ha? Pagkunamot akas lapilat to ti anak ko, kita mamatay juran. Kus kalapilat anak ko tu. Ay, sikalay, kas kala na po uran akarag. O hay, umatayo kamankit didit ayan ko ang tadalaws. May makasingaw kay kitrabaho. Hoy, sikati mo nanay masitikan niya. Na, ito siya ti papanawam. Agsipod ta dito ti pagdalusa. Inkay jigarahay, ije ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kita un nakati anak ko. Ha, saan ka apailaw-lawan kan kuhana? Saan kayo mabagay? Sana paparam kan kwa na Madam na saya. Log ipom apitak tikayarikam. Idin tutamarmol tikayarikon ti anak ko. Amok dayta Madam, amangan mangnamnama ka na arman na ka ti anak ko. Numapasabak manakasta, ha? Pagay ayaman nakalaan, tana. San kumat me palubos alok kon naktiuray asino, Madam? Masos tener mo kadiday tana imbagam. When, Madam, panagadal ko itate panpangaruna.
Gilbert, kaya't kung may palagipkun ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulakam na anak te amigak. San katingin barakan ka? Anak te liwat nga dakain inagat na mama? Amang anu inagaklaad mata gayum ito pajakat aja mama. Nyom dakkel ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkel te ni koshudan kisupuna tayo. Meurero rugitan da jababay te ulo kastapati mama. Ano sampay, tapno saan amabankrupt ni goshu tayo, no wonder. Dakkel te share ti da dakkel na iti kumpanya tayo. Kaste kadilatan. Gapo ta dakkel ti share da iti kumpanya, iso aramatan da. Tapno saan da may pull out this takta. Daita laon ti pa mospos adeho. Awada pulos matawid mo numapukaw ti kumpanya. Kasanu kanton. Mobalin ko ti sumbrek takas po dinaryo empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka mga bali na sokir no anak? No madam magyo na dajay nangawis kan ni Giselle anapan ni J. Manila. Ibagayo, tagawid je kapsat mo. Tanayon ko adamagan tapno makatulong mit dito banay. Nyam saan tayo mit kanu anagawid datang. Ay day takatibagbagak. Amanga anu adamat marin anapatin na. Ha? Makapasurun. At dadata o dito ya amarigligatan. Idin to ta adamat ijay nga namnam ay. May katnasayat an wag namnam ay. No saan ay. Saan tayo abasul no anyaman ti mapasamak na tanagpilit anapan. DJ tumat ngamin ngaynam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit na ruti maibaon dito balay. Naa, hay, day tamat ibaon mo tipatan tanagam. San aje ka sa tikapsat mo. Nagadalam ka di iti high school ka. Ay, ijay probinsya mis, kan nag-eskwela pa iti duatawan iti college. Nyam simad nga. Kaputawan ko as tandatatan. Anay matitrabaho dagiti dadakil mo. Manalun desay. Isaway ka gumakti agadal, tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpit mo anak. Agkatulong ka, tapno mahadang ka. Sabay ko pagbali ka. Agyaman na kada kayo say. Tingamin da dumakit uyawan datikas kada hamya marigrigat. Kwarta lang kinagduduman tayo. Saan akas ka dagiti da duma? Anabo ba, ti panagkita da ka dagiti na pobre? Ha? Kasta ka dise? Nising tong sa may tuloy. Tamasaktan lang tirik nem. Ay, blading itek mo na kay sawangak iti san no sir. Inapagtanagan. Mawatak tirik nem. Apay amay kunin ka, Giselle. At dan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy mana, nadlaw ko dayta, manipun nakita anak sarita hayo ka ni Sir Jobert ije sa halas. Apay sa watati ko nana sa anak anu atagibasitin tinapanglaw. Saan tayo mamu, taamu tayo laumut ida. Ang nasingput makit ni Sir. Why, amam. Madlaw, kumain love ka kun kwa na. Ha? Gusto ka day? Sana kamay karikan kwa na manan. Marigrigata, idinto tabak nangda. Hay. Dayta itatirigat na no mainlove ka itimay sa abak nan. Masapul ngay taliman ko iti kaongat dayta panagayat. Awalat amo ka na sayata masakbayan dayto yung ayat. Weh. Kastoy tayo kadilat tamarigrigat. Awan ka bungan tayo magayat itibak na. Mapanak iti balay ti amiga kiti sa balya syudad. Kita manalaing ti masapsapol ni senyorito. Matongpal madam, siyak ti makamuka ni sir. Amin na masapol na isaganam. Amin na kanen na isaganam. When madam, kano kayo kaya sumangpit, madam? Diyo ka mo dependent tulangan.
Numaganasak pasyareja balay ti amika, kaya mga dua wano talungal daw. Kasta ka di, madam. Awan pagtanaga niyo, madam. Apay na daw kastoy ki mariknak. At kabakabaha at lakay. Kasano, mamin anu kamot namin ngagkapay tiyak malaw. Jay natakapay ti makagapo, no apay ngagkabakabaak. Anyapay ngay. Kasta matikunada, no managkapay ka, daras ka ngagnerbios. At gabma, apay na yakas la dapat dantanang kakatsak mo tammo. Ne, abda kakastan. At dandan nagkahas anumat na mo ti makagapaw, jakarud maawatan ti riknak. Apay na yakas toj, ay, no di mo maawatan ako nam. At dangaru di prinsya day tariknam, nda. At dandan na lamarudod, day tapay ti bagamot alat lahaya na. Di ka hadi pa'y maturong? Labiin, ay makato. Tulwak pa yun. Awan pa'y matnyamin nisa, di pa'y naman, ay, win kaya man niya. Apay niya italat, anarabian iterwan ni Sir. Day tangarud ket, madanaganak pa yan. Uy, madanagan, tawan pa'y ni Loves na. Et, di mo hulahawan dadanagan manang. San ba't na ubing? Tap na pagdanagan, nusan pa'y asimang po'y? Kasano na makatulog kat iso-tisa sangpot na. Asino dati mangisagan ay tikanan na, ay amangan nunanganan ije restauran. Kasano no sanpay, kasapulat no rayak, aging gamakasangpat. At dakan kaday pa Giselle. Angam no siyak, matuluga, tamasapak amariing intun bigap. Mapanak pa nga di Gisellas, oraye kasumangput ni Sir. Hey, apay ka ding alu si isen ka. Hupay ka lakutay. Hey, higdak manabo. Jakmat mahawatan tibakik. Ay na, saan ka man akutay, tapno makaturug ta. Hagaradwa pa masapay tumbigap. Idnak madlayji papat ijay salasan, tapno makaturug ka kunam. Nasaysayat pay. Pi kamat namin makataltal na. Saan ka matasigo da kasta? Ay, inatla uminuwan iti gatas. Barad makatulog at taon. Itimpla na man ngaraw. O may kabaru di kusina at timplak iti gatas ta. Wala, o munakan. Sumaraw na wa. Ne, agreeling matitelepono itasigid ko. Asino at atimaw awag. Sumbat at manlagay. Hello? Asino ka diti mo awag iti dis oras tirabi? Abay, awan ka diti bigap? Saan mo hadi amay pabigap? Ulitam man timbagam, chiko, ha? Ay, timot gam napintas amadam ko tim mawag. Kunak namino jeru number, ma'am. Sure. Hayat mo asawan? At daw mau awag dita? Kastaharot, madam. At doon namin imawag itay. Saan kumot naman mo? Makipunpal ka no? Imbabaho na titilipo no, ma'am. Husto tinaramit mo. Saan arumpon na ta sa bali ka umawag dita? Iso akas day timbaga kita ay, madam. Hehe. At dahadi ibagayo, madam, timawag kayo. Nakaturo ka din ni Joburg. Ay, hindi tatisan ko na mo, madam. Sa anak mo't anapan itisilit na. Inakamwan, madam. Sa ano, tarabi. Mga numasinam, tipan naturug na. Alagarod. Kasta bye. Bye, madam. Hey, da ka matiti kusina. At kalkalom ka hati. Ano tipan nakitkitam kanya. At kakalom. Ang mga nuday tatipanggap mo isungay may kaditoy. Umayag lang uminom. Inmayak na inminom. Taiwan, imawag kita ni madam. Dinamag na, no nakaturog ka nun ni Sir. No nakaturog. Imay ko man naturugan ani Giselle, ha? Or Ryan na, tapno idasaran na itimahan, kustaday.
Apa Arabi, kat awan pa ni sir. Bay tangarud mat kisalud shoot ko. Apay Arabiin kat awan pay. Nakat matulog ay. Rabi? Ay, oray siya ka. Ituloy ko te matulog. At ang nagsalting alugan di karwar. Inakitaan, misal siguro daitan. Senyorito, napaltat ka, pasensya na. Sa labayan na Juan, aging kayo disilad ka, alazin. Owen sir, sige, kumpatahan yat na mapantay disilad mo. Ayaw na ha. Itay ka pa yan naglururay. Ay, Owen sir, saan ka ka di pa'y amarain sakpay ang mapantay disilad mo? Na po ni Jirwara. Intanedis silad ka. Okay, say. Mapantangarutan ni kisilad mo. Akan niya hindi ka po tilwanan, sir. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwayan na dinggan. Ituloy te serietay with alawas anapolwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot katakayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito in estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Di napalabas, nakita ni Jobert ni Giselle akatununda. Katrinam na daytoy. Iti sa balyabanir, or orayan matipamilya ni Giselle ti panagawid na. Tamay liudan kenkwana, iti may sanal daw apimanaw ni Dunya Unga. Narabyan asimman pat ni Jobert, mas daw ni Giselle. Tanabartat ni Jobert, asimman pat. Papagayam, dinggan tituloy ti serietay with alawas anapalwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Na ko ni Jerwar. Ala, kinta ni Jay silid ko. Okay, say, italut ka ni ti silid mo. Ha? Apa nga indikap mo tinwangan, sir? Pagkawanan na ta. Ay ayaten ka ho na Giselle. Say, di nakikaman. Pagkawanan na ka. Ngam talaga na ayaten ka. Di na kumapagkagkitan. Saan, sir? Palaasim, ipatan na. No? Kunak man na nasingput ka. Ayup ka matgayam, Jobite. Apay ngayon, datanas na ako. Pagkawanan na lang. Ha? Ay ayatan ka lamin, Giselle. Sumbad at tinaramit to ka. Pustos. Ayup ka. Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pagkawanan na lumak. Kasanunog pong na tinaramin mo. Tinatael mo tipiyag ko. Ikari. Sam ka baybayan. Imayak dito'y. Pagkayat ko ti makaulno iti pagadal ko. Sampalimit kayam tinaganap ko. Bastos ka. Ikarit. Jak palikod ang tinaramid buwan ka. Umanugot ka din ni mamam. Taguran natin marigri ka takas kanya ako. Abay akas patilamam. Nagsangsanit ka. Ha? Bikan samat na naturog. Itniblim tagmat dagita motam. Daksang ka sitakman. Dahil ang tibiyag ko. Ay, isu siguro ang tinakpalubusan ni tatang. Takastoy kayam ti mapasamap kanya. Kalinit, di ka mawatan. Ang nahaliti ko nam ang napasamak kan ka.
Saan ko may balikas tinapasamak kanyat man, ay? Basta, dakas tinapasamak kanya ko. No anyaman dayta nga ipagbagam anapasamakan ka. Oy, makipaglading ita. Ang yaman at manan. Saan ko ka ba ilang tirumwar ita ditay silid na? Agyanak pa ito eh. Sige, ading ko. Agyan ka lang ditay silid. Sana balay, taawan mo't ni mata. Oy, tika, anya ka ditay naramit mo ka ni Giselle? Apay, asanit. Anya humameti naramit ko. Saan ko matasi nagsagid? Saan mat abang gagamod, tapno ginamod ko Ay, anya nga pati parikot na. Si ijay silid aso manangi, ha? Apay na aso manangi tahunam. Ay, aguri ka. Limpyo haditi pa nagsungsumbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunam mat aso manangit. No awan makagapo ngagsan iti tahao. Payat na asawan? Adakul kulilinti utak na. Ha? Ay? So hayang baiti kinapinpas na? Anyan adakul kulilinti utak na kunam? Adayu mat anadabagbagtit na? Ay? Imbag pa sika at tamabaleng? Ay na, di ka pa rimwar anapannanan ading ko. Agsakit kahan hasta ti aramidom. Ay inkamanan. Saan ka mabisin man, ha? Ay saan mo kumaapapasan tabagayim? Kasano na ti pamilyam, no maamwanda hasta ka. Tinongpal ko lang kumanitat, ha? Di na tayit no mayak dito'y Manila. Anya namin tinapasamakan ka. Apay adim mo'y bagakanyak, tapno amok may. San ko kabailan ngay magatin ka manal? Manang kabailak to ni baga? Sige. Saan ka pilitan? Umay kantong mananwan? Ay kasanunay no sakit ka? Awan pulos ka na skomahan man, ha? Jack Marie na tibisin. At matahukuran di na pinta sa katulong. May, pagko na mata. Apay ko man natahukuran na. Kasano? At sangit na sangit na wandot gap-gapuna. Sampay man manan. Sana nanahan. Basta timbaga ni Zunyazel. Nukas dati may sa atahao. San ka ding hadda something na, sir? I want something ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka ba? Okay. Mabay nga tao. Tos la isakit na makiyada something na. Pinanawan na kit din di tao eh. Tos la dahayat na naibaga. Jat makita mi Giselle manan. Ayan na hadi. Ha? Kwang, sir? At dayta silid. Kasla at dadakkel aparikot na. Saan pa yan ang nanan? Ikamang isaga na itikanin na, paipan kweti silid siya. Ha? Dakayo ti mangipan, sir? Saan na siya? Buwata mana? Ipantadwa. Ay, masya namin konkwa na, sir. Sanita sanit. Kasanun sumangpot ni madam. Sigurado nauntan na. No kasti asaan arumwar iti silid. Sige mana. Inkamang isagana iti kanina, ibabaon ko amapanmangan, ngamsan kanum at amabisin, alakitin, ipantaji siladyo, parin manana. Pangasim, maganda Giselle, amagan man yati mapasamakan ka. Kanten pa diyan na pasamak kanyak agapuana. Jokim pagarupadakis kagayam, at parintung mga kitisawam. Panasim ta pakamanin na, saan kalag pa rin tumangiti sangwok. Saan mo amay katisugat babay niti panagpanin tumang mo? Maman ka na rudan, pero mora iti silagda. Ruwag ka na.
Padyak kayat makita tidak sa tao. Rumarohan. Kap naman ka. Ulit ti dumawat iti pamakawan man. Anya ita day tuya na pangten ko. Ano, tas angahan. Akita kami mo na kayo kinisariti sa lidyo. Anya faditina rami yu adwa ita sa lidyo na apay nga road sa baliting irsen ha. Ay, napanmentag ti kanan ni Giselle. Apay ka day, ha? Masakit ka din ni Giselle. Tay nyunig yu pa'y ti kanan na. Kaslakas ta na. Oh, di ka matlam makawawat. No, apay kumasana ka makawat. Nusak ka di tiyag sakit. Yunig yu hadi magtikanak iti silid kao. Itasidig ti garahe, ha? Ay, nusak. Nambarak kumalay. Amo akan isar. Damagan kan kwana. Siyasan ka nagsaksakit ha. Nukas tanga road. Nusikan tumatagsakit. Pambarak kumamag na ay agyaman ak. Tadi ka kayat amakita nusak tagsakit. Babaan itinakitak na inarambit ni Sar iti imunag kami dito sila. At takati madi na inarambit na ka. Data tipud no man. And that is not itisit man but iti rabia labart. Oh my God. Hoy, isumut lagahayam. A pyramid sakit na mo. Ay ngayta tiaram idek man. Hoy, sigurado. Saan lakit hayak ni Madam nagkatuluyan kayo? Isawarud man Kidmaysa, saan ko paya kayat timagyasawa? Ikayat ko timagaadahal. Ay no, maladinitan akunay para kun ka ading ko. Ay nga nata timay pagdanitata, namabuan na tinapasama kanya. Sigurado ababalawan ay sigurado lah dia. Nang runa tain bagam adina hayap nagpamanila ka. Masakit ka kaday, apadi ka mangmangan. Jak manambo, sa anak mo tanabaralam, dasakit tibagpakik. Hala, at pati kang arutan dito'y balay. Siyak lang ang timapanak ka ikijitalaw. Alahat bati akarudan. Sumurut takto intun bayatan tibake. Nasaan ka nga ruda sumurut ijay talon. Aglaba ka man nga rud nanang. Awanin ti pagsukata. Paglabam ti inam. Kapno nasakit ka nga rud ti pagpagina. Ay, si kantek laba. Inak na rud aglahu tatang. Ay, ablangan ka palang aglahwita. San aday tayo nam ti paglabaw. Si kati aglaba. Day jay tumut a Giselle na gipayla agawit takno adak pa na laba. Hello? Asino rito'y? Siyak na ito'y iho. Ipagaman ka ni Kiko, tasabtin na ki terminal ti bus. Apay mama, mawumahay ka din dita. Sad mo, ngam kayat kon kya dawid. No place like home akunada iho. Sabagay, put na rita maman. Kahit, kumusta mo tayo nagpa-share dita, mayat mo kiti, iho. Ang nakating oras no may nakasapta ni Manong Kiko, mama. Kalpasan tito ang oras. Okay, sige, ipagata ni Manong Kiko. Ingkat ano sapta ni Mama jita minatibus, itahadin sir. Ay sumang pagdaya man ni Madam, kalpasan ka no tito ang oras. Agam sakbayam tembapan, ay mananong mo kung agam sika di terminal, matumpasayar. Inataw, tapno makadano na adago si di terminal. Aguray ka ijay, itilas punti doon oras. Mananong sa bali matipapanamas, ay sigurado tayo sir. Mapanay pasikat alugan na tilugan niyo. Oy, san mo ta? Asiko amat. Kumapal kalaan, tadi mamutad maniho. Isa anak amanagapal ata, Angam kagurak tagim babaknan ashan mut abaknan.
Anyamit tintikastoy, agdalus, sandlaba, agluto, oray kumamit nuna imasti mailuto, kanayunmut abulbulum amaalaitika talitalunan amakuna, apay kadi adumayamudum kadita, anyaya ti parikut mo, di pa'y lagawi de Giselle. Ay, no kumada pangibilinan, pagawidan tayo kuman, medyo nabayad mo't basitan ijay, makapailiw mo tikabsat mo, ha? Intarayan na lang kitrabaho na, day tati ammo, saan akasta, taam mo mo't asaan asado tikabsat mo. Api nga rud na intarayan na kitrabaho na ditoy, ita, syakti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amid ariri karili no bay papaditi trabaho diti balay, nalagadlaan mo dagiti trabaho ditoy. Apayan adlaw ko, akino sila ti anak ko. Ipalagip ko, akatulong kalaan ditoy. Awan karbungam, aman ko silap iti amom, Giselle. Ay, naira nala siguro nagkusilap at madam, tanangum, di pa naggungunay mo. No di mo kaya pagtalawin kaditid mansyon ko. Sana na maulit, madam. Talaga sana na maulit. Ha? Kos kalakalahalayingan? Anyo kumatay pandakalbo? Ha? May sakalaan a petak? Panawan kayo pa'y madam. Inak adalus itilwa ti mansyon, nasay saya apay. Mabuisit aklaw no gusto ti makita katiktignay mo. Day man Ricardo ti saganam, tay saganak mo ti luto ta. Wen mana, irwar hon ti Ricardo tagaredakwan, o sige adin ko. Kari-kari, kun impri to kanu itate luto ta. Nabayat santa nagluto iti kari-kari manan. Nakakita namin iti sa bunganay iti tsindahan. Adamot den tarong kan pitsay. Agkalauhan amin dagita para iti kari-kari manan. Excuse me, mother. Mapanatay ti lababo. Anya ti kayat asawan day tawi? Anabalik ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus. Saan kumamot apud no ti apap ka? Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggen. Tituloy te serietay witalawa sa napalwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo. Steph Mero. Keneti direksyon. Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot katagayo. Ti MTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken dayto ing estasyon. Agyaman kami iting kay panantarhabay. Ti napalabas. Simangpat ni Jobert anabarteka. Kat na baitulod ka ni Giselle iti kwartuna. Kat dita na aramid ni Jobert ti san arumban. Pinagsasawan ni Giselle ti baro. Nagpakpakawan mat ni Jobert. Nam nasakit latatinakam ti balasan. Iti nakasanpat mat ni Doña Olga. Naglaw na ti panangkuskusilap ti balasan iti baro. Kat dita, pinagsasawan ti Doña ti balasa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapalwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti kayat asawan day tawi? Put nati what na anapan ni Jela bahabaw. Anya demokos pasama ko ni Giselle. Ay, sir. Saan kumamot apud no te hatap ko? Aw pengagsalsalwa ni Giselle. Ay, amagano nagbumanti na ramit mo kun kwa na saro. Ay, aw pengamin na ramit mo kun kwa na tekas chay. Amo ka ni mamotay to eh. Ay, makita ka titi puwanti na ramit mo. Kasanuak payetan na. Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyat mi tata? What? Ay, sos! Ang gawin ka, hamitak.
Sigurado pagsublinak ni Mama ij Amerika. Numammo na daytoy. Paytalain ti parikot mo. Nadagdagsan ti parikot na pay mo kanyal ka. Sigurado kabilan nak ni tata. Basol mo daytoy. Papawan ni Giselle. Kasi kan kapuitit na ramig ko. Engem, awan gaway ko ni Mama. Iso marilibuhan ako. Kumustan tirik na ba? Nasakit ka di pa'y tipagpagay ma. Ay, wen garud lakay. Nadagsun tirik nak. In kalangan nagpakita iti doktor. Amangan matmanyarita. Ay sana na masapol. Amangan nukastrilaon ti marik na ti bumakat. Andoon dagiti babakait. Engam siya nakasta ti marik nada. Mapan kayo kanay day ti doktor. May katubot laan day tu lakay. Gaganay laan day ti marik riknak. Anya gagangay. Orientun kwa na. At damay dalit ka. Alay, tamapan kami tukan yay day tun biga. Kadwad nak ba na mapaniti doktor intun bigat anak ko. Apay ka di manan nanham. Ang lang na di manan ay kud kapilitan adak ko. Abangan kanugamin no kumaru terik na of ko dan itatam mo. They date to mamin ababahay. Di pa'y lakot sumampot. Shakmit haminan. Anyati ko na manak ko. Saan ka ba awatan? Awan na. Ni Giselle ti ko na. Di pa'y lakot sumampot tapno mahatulong. Saan mo ka di pa'y anada mahagnusit manpot ang nilija. Tayo na hawis kun kwa na. Awan ka nung pa'y nanang. Nakalipatin ti sinalban. Ang mga nunaki asawan, kit simurot ikinahasawakan kwa na. Saan ba't siguro anak ko? Nanakam jikabsat mo. Anya nanakam? Api ngarut adimit lasumang pultan? Apay amat matlaw ko dumakdakal ti chan mo kat awan mat asawam, Giselle? Kwa, madam. Garan kan dyan kan samot ababay. Nekadi kiko ti amareta. Saan, madam? Awan relasyon mekaniki ko. De makal ta chad mo. Iso masigurado ka masikuga. Apay, asino tinang sikukan ma? May kaman tisilid ko tatay pakita. Pero san? De, anyo ka di dayta iho, umay kahit din mama. At tatamdamahan ka Giselle, kaman nagluto iti pancake. Pero san? Makapanpanganap naman iti pancake. One senyorito, mapana po. Anya ka di ti pakita, dito'y silit mo iho. Apay inayaban nak dito'y. Pero pwadwata mangkita iti daan album mama. Ipagam no sino dagiti kadwata iti vadawan. Ayan ka ti daan album ako nam. Nabayag ngagpay suwajak nakitkita ti daan album. Ore siya karab mama. Ubingat pa di. Isojak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo kuna nakapkapoy tilakit mongam siya, iho. Ubingat pa'y unay iti mama. Manunat tawon ko. Sige man nga roda. Ayan ti album. Mabitlan, birukot mama. Kunak manunakita mo na isway na yaban na kay may diti silid mo. Kalaglakit kung nga roda. Ayawan mo o diho. Mbala, sa pulam na road ti album. Takayat ko abuyaan. Sika kaditin ang sikuk kan ni Giselle, kiko. Anyaf. Masikuk, madam. Inbaga na fatikatahayo ang masikuk. Imposible. Tiko na katlimuk maglayan. Anyang imposible. Kuran kan sa iti obserbasyon, kiko. Ay? Mas dawak iti imbaga, madam. Masikog ni something. Anya madan data something? Kwa madam. Iti nga minawan kayo. Sangit ni Giselle. San ka di nga da something na. Ti sanit asanit nawan mo gapgapu na. Ako ray ka man. Kaya't mo sawan. Iti pa'y napanak iti balay ti amigo ka napasamak data panagsang sangit na. Wun madam.
Iswimbagap na dasam something na. Awan ka ditim imbay alalaki tiday job anawan. Awan mat madam. Shaklan ken ni sir tilalaki dito. Sonia, naska na sung batam amin na damagagan ka. No di mo kaya't apagawitan ka. Ay, apay ka din, madam. Ay, adaka di basol ko. Basol ka no di mo ibaga kanyak tipud no. Masikog ni Giselle san kadi. Ha? Ay, jaka mo madam. Damagan niyo ako ni Giselle, kaya't mo kaditimawan na dititrabaho. Ay, san madam. Alam, jaka mo no masikog, tadi na matimbaga kanyak no masikog wenu saan. Da kayo laon kaniki ko tikadwa da Giselle kan chuba diti mansyon, iti awatnok. Ita, saan yung mo masikog ni Giselle? Ay, iti amok akot limok maglaon, madam. Imbat na nakita ka nagsagsaga diti garahe. Something. Anya, something, manon. Saan mo na tamagin? Putno ka tiya masikog ka? Kuna ni madam masyok ka no tiya madayta? Atin samat kurang mo, mano? Kasano ko mangagbalinta na amatisikog ko? No basta? Putno amasikog ka? Putno tiya tapli madam? Asino ay tinamsikugan ka? Dahatin baga hasta? Payakayat mo amamuan, Ay, sana pa interesado. Ni madam timang-damdamag. Sige, bitakan. Sa dino te papanamon, pinagdaldaras ka. Inaagbogkas. Anya? Putno, madam. Putno amasikog ni Giselle. Inbakan hanya. Asido ka no tenang sikog. Ay? Dahil tati dinimbaga, madam. Anong promise? Sana siya. Jakmat patyan asika. Imposible kayat na ka ni Giselle. Ni matamot. Sana matmuni anala. Pamatim laon data. Te laon bulsak ti mabatikan ka. Nakadin teramidin yung kanidishel, madam. Apaya tamagam teramidok. Shaklaan tibakam mo. Bagay, anya ti kunati doktor. Kurahak kanulaan itibitami na lakay. Gagaray ka no tinalakamak down itikastula edad. Hay, kunaklakit din wag tasakit mo. Itigamin kalabos saan ako na yung makaturaturog. Ay, gapo mataday tuiti kasla palagdagdanak ko. Apay nga binagdandanag ka. Katawan mat madya mapaspasamak. Ambok bayod lakay. Mapukaw tumatla siguro day tuya marikliknak. Saan nga minakumkum por metipagtandanagam. Tapno makaturug ka. Aksakal na ka. Ay no. Og damdamagan ni madam no asinuta matisiku. Ano katateramiden? No maamwan na ati anak na tinahida danas kanya. Masigurado ati anak na tayunan na. Saan ko't asika? Kaya't kumagawihid na masigurado kakapuntut naknitatan. Kad, anya ay itatiplanom. Aganakot pa'y kumasat may ngagawid hak. Kadok te anak kumagawin. Ay masigurado asaan akayat ni madam nagyan kapayla dito mansyon. Papanako na papanawin na hot. May dayta tisaan ko maammo. Awan mo't narod ammo dito Manila. Nagkasam lagit din tinapagtengko dito Onya, nakaluto kayo pa din. Altawan, na? Apay ko ma, no nahaluto kamain. Agaw hayo na mga nahon, wapisinahon. Maran ka no ni feeling boss na ay. Apay ko ma nga ikaw wanda ka. Saan mo't asikan ni Sar? Napanangan dito restaurant tibus tayo. Saan dan amahan dito'y? Apay nga rod na daka dito'y. Asino ay tinang maneho itilugan da.
Nagapo ako ni restaurant. Alan, ikaw ang dahon. Mahanahon. Alagi di silit ko garahe tayo jay haman. Ay, agpaiso ka ditin bakam. Sige, ikaw wanda ha. Kung apman nakakao kayo na. Panangadan ngam di kay pa'y nakagao. Kung naniki, kau anapan kayo nahan iti restaurant, madam. Patpatsyam mo ti sasawan day tao. Ay ni, imepagak namin nga agauda. Ngam di dah matpatsyam, madam. Kaguram ka din isaur? Saan mana? Ay ayatak. Na mawatak ti sa adenatinan. Naturay unaytinan. Angam indadanas na ha. Nabatak iti man. Samay sa. Namin adu adimawat iti pamakawan. Anyang arud itan ti sumarunong adang mau. Jay ko nakon. Agyanak pa ititoy. Aging kahaga nakak. Anyang ay ti bagam ijabalayaw. Agmay sa kapim manaw. Angam. Dua kayo matanag sublay. Ibagak tipod no amay sa a disgrasyada. Chobel, mapan kay je Visayas stated mo dagiti papeles iti kabagyak. Me, never did I papeles, mama. May papa nitini ko shiray to iya. Mabalin mo matlante agawit adagos, taglugan kamatiti aeroplano. Nabed pa'y sojaknap na panijaya. Isoma pan kaita. Importante nga minday ti papeles na ipan mo. Ibaga kanikiko na itulub na ka iti airport. Kinilat da mama. Apay adiwing bagbaga ti may papaniti daytoy. Agsaga na kahikti ta biyahikon. Sonia. Awan kaditim bagbaga ni Giselle kun kano asino ti amati si kubna. Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay saan ko amo? Amok nga glipli baka. Ha? Ayan ni Giselle. Paumayam bitoy. Ay, adalan di ta nagdaldalos, madam. Agure apay na ayaban. Giselle? Oh my kakano ditoy? Madam, apay pinayabandak. Dakatipo kayo. Ibatam day tasagad ni Kimbo. Tagrubot ay tamatlaon kat agawit kan. Madam, dakatibasol ko. Apay pagawidan dak. Dakil ti basan mo. Ha? Garangan dyan kan tumak namin. Apay binay amanagsikog ka. Ha? Yinar garim siguro tinagsikog kan kanya. Saan, madam, nadalus ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti adorason. Basta pumanaw kan diti matsyod ko. Mabit lang. Ikang kay ti pagpletem. Ha? Adega. Pidultam da dita kwarta. Sobra-sobrabot siguro raitan na pagpletem. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam. Di liwayan itinggen. Tituloy iti seriete wita lawas anapolwan. Disgrasyada. Tito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro. Ken iti direksyon Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy estasyon. Agyaman kami itin kay parantarabay. Ti napalabas iti panaglabas ti bulan. Nadlaw ni Dunya Olga ti panagdakka ti tiyan ni Giselle. Nagdamdam agnaru daytoy. No asino ti ama kisikog ni Giselle. Namawan, tinakay bagakantwana. Nagatak na rug ti Dunya. Katimbaw na ni Jordan ni J. Visayas. Tapnulan may patunpal na ti plano na. Aman papanaw ka ni Giselle. Papagayam.
Dengan tituloy ta seryetay wita lawas anapolwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana po dayta madam, nadalos ti konsensyak, kinondawayan da, awan ti atu rason, basta pumanaw ka ti mansyon ko. Mabitla talaw kipat playtem, atay ta, pidutam detem purwako. Sobra-sobramat na tarekta na pag-playtem, para sim kumapadam, agyanap pa dito'y, aking gadyak makaanhag. Tapno tila may tututog na amati anak mo. Agawidak to, apaman amakapagpasngayat madam, saan amabalin. Agawi kan, amangan na may ramraman aknoan niya ti mapasabakan ka. Day takat ngamin tagarangan dyan ka. Ala, pumanaw kan. Agawid kakatahin ading ku. Diyak kumapay kaya ti agawid, ta sigurado akabilan daki ti kastuya kasasaan kumantal. Ay, unayan. Sapay awan mo't narud ni Saul. Di na amuray ito ingay naramid ti na. Isuwain ba ni madam ti anak na. Tapno ti na makita ti papanaw ko. San anasaya ti kababalin ti amu tayo kababae? Ala agan anad ka ading ko. Inka itulog ti karanggan diyang ababae, ikiterminal ti bas, ha? Papanan na ka di madam, tamapan ko pa itulog. Saan mo nadabagan kanyak no papanan na? Basta itulog mo terminal ti bas, kat makam monton no sa deno ti pagturungan na, matumpal madam. Ayam nangarutan nga ni something, or ayam latan di ti garahe. Ha? Awan bibiyan ko ni tiday tayo babae? Sige madam. Agurayat lat nangarutan di ti garahe. Apa man na may tulad mo, agsubli ka na dakos. Sana ti man lapagpapanam, sayang ti gasolina, matumpal madam. Ikaw, amang ano sa bali magkipangipanam ka ni Giselle? Amang ano saan nga terminal ay, no hayap na lakit ya mapan kami agpasyar, awan dakis na, amang ano sa bali ti pahituruan na itilugan manaw, ay, aguray ha, tagpakadakan ni madam, ta itulud ka, ay, saan ko ang maipiyaran ni Giselle kan ka, kiko na Pagkunamat asaan na kamapiyar, oy, ammo, ti kababalin mo, alaman nga rin mana, mapankad pa ka tapno dahadwami, ay mabit lang ha, ipambar ko ni madam, nata mapankugatanan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na kamana. Apay nga, apotam daytat dyan mo, anya ti mapaspasabakan kasonya. Ay nay, magsakit launay ti tiyan ko madam. Ay makinuga na kumahadaki ko, tama pa na kumatang iti alas ko. Ay selbog de ta sa kipityan mo. O sige, ngumabay kayo na hanga. Saan yung aramatan tilugan gat pasyar? Ay, wun madam. Itulud ming umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Tarasan yo. Diyak kaya tamabaybayag kayo iti papanan yo. Dagdagam ni Kiko, tapno sana mabaybayag, ay matumpal madam, sige, inkamay. Makihawit ka hadik ni something, tapay makilugan ka, ay, imbaw nak ni madam amang banpay ka. Amahan no sa bali ti panipanam kan ni Giselle, sa payawis at kumaneng kami agpasyara. Apay ngumay ka, makadadahal kay ti diskarte, ay, abay sula unay tay kunak, amapadwa-dwan kakatao. Oy, imbaglakit din, tapinalubusan nak ni madam. Abay, imbagam apagdwa-dwan nak, rupam lanan, pati tik-tik na mo, alahanan. Sige, intayo kitain, amagan no umay ni madam dito, hindi warutan,
Sayang ti diskarte ko God, kasanun may adin po. Absisi na payon Ang yaman nakiti kinasingput mo hanyak man ay sapay ko taagki tatamanan. Sapay ko amanan. Jak malipatan ti kinasingput mo. Mabalin mo siguro te mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nadan tumahawiri ti anak ko, agadalak tumatlaan manan. Santa ding inurnum mo amit isweldom. Wen manan, day jeti aramatit na duling agadal. Kaano matasumang pagday garanganjam? Apay ayabaw awagam iti garanganjam jay adem. Sangkit din agaranganjam pikas jay. Hay, makapasuron. Day, ingkay kita ano asino day ta. Amapanak iti kusina nanam. Alahpay na kita Asid, sika anak ko. Agmano at nanang ay kasya na katijos anak. Masikog ka? Pagkawanendak nanan, san ko nadayatan, anda nanita danas kanya. Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakad a disgrasyada. At talakan, nga masikog ka. Owanan kay kibaan. Anay kumanan. Saan ko nagayatan tinapasabag? Indadalas tag. Apay sumpay latay ko nakagaranggan dyan ka. Manibabay ka kapsat. Nakang-awit ka pa'y mo lang rod. No pa kay babay nan matinib mo. Ipuot ka malawan. Ay ko man. Pasitakan ko ata. Hindi tatang ititay tayo na. Ay saan anak? Napampalog itatag mo. Asan ko na makamod na kamasikog tingalang gata. Ang niya. Tapang, atan ni Giselle na masikog. Anya, masikog. Ay, pa'y matapangamangat. Ay, intayong tatang, sinipat kan imput ko itayan tamasurunak. Ay, no saan kumaso kaya, saan anapasamakan ko na tikas day. Imbagayo lang rugitin nawan ti mapanige Manila, ngam nagpilit kita nga. Ay, dayjeti naganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at talaga. Ay, tatang, parang agnak, kadinan ulitin ti pumanawi. Rumban na tagibalay langan. Talaga nga tagibalay langan. Ayan kita nga, Pero himano ak tatang, hoy. Simang sang pagkapay magnaru bukas tatis jura. Ay, ako tatang, kikisan ko magtandagayatan tinapasama. Ay, pagkawanagdag ko mo, Ay, iswan na pasama kintatikasta. Gaputasong kita. Say, dad. Magano ay natibapasabak iti adakta. Kuno agad pa din nga apo ko ta. Ay, wisit kitay. Ay, humanawak malanhan. Iya mga numailaw anak pa yan. Apayajak makita ni Giselle manan. Oy, pinapanawin ni Madam Saur. Anya, kahit mo sa man, awanan diti balay. Dai tatipud no savor. Why, ang mga nukab-kabilan daitan, tabay tatim pagana. Asino ti mong kabil? Naungut kanute amana savor. Di dahano kaya tapalubusan no umay ti Manila. Gum nagpilit laang ni Giselle. Apaya di na hayat no ni Giselle ti Manila. Atu hanaw ti madagdakdakas dito isor. Iruman dahanaw ti padadaata Kaasi man ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya, anagawitan na. Ay, jakngut amaw sar. Awan ka diti address na fangkahmanan. Jakngut na nagdamdamam. Kasano ita na matuntun ko ti address na. Idulin mo pa imantay kwarta pagkadal ko nana. Dahi.
Nakatumot daytan anak. Nahalaaham. Dayta ti sweldo iti panagento ije Manila nanaw. San populo sa kinisayan, pagadal ko, saan ka naggasgasto sa pulos? Nadakil dayta akantidat anak ko. Adamat amin na masapsapul medyo mansyon nanaw, isawain of nung kwamin na sweldo. Intalaan ng idiposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan nanam, ang kuyuk tanagudong mangibati ka iti gatam tayo iti dakil at TV. Ha, at dapat tibi tayo adak ko. Apaya gumatang kapailaon iti dakil. Pagadal na haro dayto ya kwarta, ha? Pagadal lala aminan. Nagadu na muyo. Asino tinakasarita iti telepono ko ma? Tikapsat ko ija Amerika. Masapola mapana kanu ijay, tata parikut ti kumpanya. Ano ka ti parikut mo ma? Kaya't nga ipul out ti amiga ti share da iti kumpanya. Opay kanu ipul out na mama? Mabayin da siguro, tasimol iti sabali ang lalaki, giasawaon kuma. Kung tumat asan amatino da dya babay. Ita, mamate kayo ni timbagat. Titang na babae. Ha, ita, awa na ti kasugpun tayo iti negosyo. Adamat sa bali ang negosyo tayo mama. Maparanay tayo dayjay, ore awan dayjing amikem. Sa bagay, pud no takinunam mo. Ita tanapanin ni Madam ije Amerika, si kanti mani-manihar iti sugar factory dito'y Pilipinas, sir. Wena, ang biru ko't paitayan da Giselle. Pang biru kamay, sir. Awan mo't address na kun ka. Asin ugantin ang recommenda kan guana dito'y balay. Ay, agure ka, sir. Tapanunu tuk manje kuna ni Madam, hanag patuluman na amanyip iti katulong dito'y. Ha? Sige, panunutan. Amuhon, sir. Ti katulong ni Dunya Sedes na amiga ni Madam. Ay, di naknatahaguran ni Giselle. Tanayo nakasilapan manipod nagsikog. Dinamak ko, nukaguran na ka, sakbay anagawid, sir. Kek, ay natin pagkanay. Ay, ayatan na hakanumod, sir. Maawatan na hano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay ka no ni Madam. Agya mo na iting pagamanan, ikagumatner sa pula ni Giselle. Terasami, irubot mo tilugan, mapantay di mansyon da Dunya Sedes na amiga ni Mama. Kaya ka makasarita ti katulong da. Ha? Tika di katulong ni Dunya Sedes ti sumaro na siku kamser? Kiko. Anya pa ay dagitis maruno ang mapasama ka. Papagayam, di liwayan natin gan, di pagkibusan, ti serietay with alawas anapawan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie, Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, PMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaito inistasyon. Agyaman kami, iting kay panang tarabay. Itapapagayam, isagot mi kada kayo, ti pagkibusan, kiseryetay with alawas anapolwan, Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Terasan tayo rupot ng tilugan. Mapantay di mansyon da Dunya Sedes nga amiga ni Bana. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Dunya Sedes ti sumaruno asiku kamser. Mangkiko. Ay, anya timbagahon. Ay, sorry sir. Awan nga ni Giselle. Ita, ti katulong ni Dunya Sedes ti sapulam kaya kumarot na kasarita ti katulong da. Kaya't ko maamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't masawan,
Isublim ni Giselle dito, sir. Rumbang asumpatak tinarami kukunwana. Alam kasano ni Madam Sel. Sigurado adina anugutan data, yakuda ito'y. Ura di na hayat. Kim maysa. At ni mama ija Amerika. Umusta tinapanab, sir? At tahadi na saya at nagpanagan na. With manan. Intit na tedris na. Bapan kami to kanimanu kiko. Oy, no saya hat narudno kosta, sir. Wait, simut ni Giselle. No aganak nga awan amate anak na. Winirad. Ngamin na pa kita ante masapolegi factory. Sapay abirukot ni Giselle. Ay na, maragsaw kanak para katahayukot ni Giselle, sir. Ay nga, kasanungay ni mamam. Te pakaragsaw kafte kita. Saan kat atimander na? Te murad tamutan, sir. Karpalak dete mana. Aday pilpilit takan na kababay. Ang nakilib initi sa bali, ay? May mayat matlaan, no sika amis mo timan pilit sa waam, sir. Alam amin amuran ko itisilad, yak masangot ang laba. Imbagan ka, tagmalmalum ka dito balay, awan trabahum. When manan, laba kami amuran, nagalas akita ang timasikugan. Apin ngamin anabasikug ka, nudi kakit danga. Saan ka diyan magakasaan ko anadayatan mana? Saan nata arasun mula ang date na? Amang ano adda asawa tinang sikugan ka, iso abinaybay anakan. Awan maramidak no dinakpatyan mana. Ngam ibagbagak tipod no, amo pa yan ngay. Aminan ayatag tatafang wa iso kat nagtahaw. Ngam pud nuti bang bagak manang. Amay kanya nakarupalat kasi mang putlakay. Idilim mabasak ijay changray. Nam nga go te panangkat katawa dagiti tataw kanyak. Hapay ko ba katawaan da ka? Gapota masiku kanu te anak kumawan asawa na. Hinday tantumot namin nga anak mau. Nagpasiko kit dayle. San aya na imbaga na adi na nagayatan tinapasamak. No san mo kumangami na penalubusan, adayo na pasamak tikas jay. Ay may sakamat. Jak batap mo na damati mapasamak kunkwana. No kumangami naktongpal kayo idikanyak. Naletli kan kumatikas jay. Saan na bali, taintun makaanak, ituloy na dumatlaan ti panagadal na. Dasmut na tanti na urnug na. Nana, kidawag kumahintun makaanakak, awiran niyo kumatianak ko tayo tuloy ko tayo agadal, anya pa'y nahay nudikas tati mapasa makanak ko, ay manayunan manen adina oras ti trabaho, agawir iti ubeng ken ti trabaho dito'y balay, anya narud na'y anak ko, alagad mo tasan na awiran ta balin aka anakam ha, inba kumamata no das hawatakin anak. San asikati pagawirat manhan. Ngam ti mo patpadasan niya irurumanti anak ko, ta siyak ti makalaban mo, ngitan, tati man siya ti disgrasyada. O gaman ka, ta san asikati nakapasamak kan tinapasamak kanya, sa anak adam maakaskan ka, tapno mapasamak daytanya stone. Subadan kayon. Awan tinasaya at apat turungan dayta saritaan nyo, dayta disgrasyada ti pagtanaan nyo nanam, mangibabay. Apay akagurad at tatatang kun manam nanam, anu samon anak ko, talaga kasta, takastakot na rin dinapasamak kun ka. Jok na dayat ang tinapasamak kanyok nana, abmuk dayta anak ko. Ang madamak kumanlaan. Asido ka di tinaharamid kun ka itikasta. Ti anak ti hambok nanam. Nabartak idi, iso anaramid na tikas jay, bambartak kadi day jay alalaki. Saan ba't manaham? Nabili saan na nabartak. Nabin ato adim mawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sanghok. Kat, pinakawat mo kadi.
Saan ko ngayon parupakan ko na pinakawan ko nana? Mata po preti nana. Kasta kayam. Narigat na adviso no maminsan ti makirelasyon iti anak ti mata po bre. Isuwasan ko ngayon padloken ni Jobert a pinakawan ko nana. Hello mama, kumusta kayo dita? Kau awit ko ba di put ospitay iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan ti makam mo. Me, ape mama, ano na pasamakan ka? Next to kaki iho. At dapay na sarakan ti doktora sa bayan sakit ko. Cancer katlo. Anya, mama, agpaimbag ka na rod. Panapit na kutsaan ang nagpayat. Ay, tayat ko gagi na na. Nasakit unay day pikans ko. Digag sawi ti kasta mama. May mayatan nga ginanahak. Ngam gagi po pro dake kinasakit. O sige, umayat to dita mama. Day tapay ni ko shoot asikasuog iho. Kukam deka. Isuasan mo baybayan. Ala, kastan iho. Bye. Oh. Sarong karak tumit lah mi jani mama. Adakan sir ni madam kunam, sir. Wen ko naman Wah, naparon santi marikwik nana, tapayat napayin tagi nana. Oy ka simut narud ani madam no costa. Idi pengat da marikwik nana, yam dineng kan kana. Isuti may sana pa na Niger America. Hey, napan mo iti kayam na a doktor. Anong napan da dya doktor Niger America? Kas lakas takin ang nagkumain baka iti ni madam. Grasi ni mama. Gweb nakanupain at talaga takin na. Uy, kasta sa mo ti marigatan na agiturturad iti sakit, sir. Kayat dan takin na. Kulap amapan ni Jai. Angem ko na matajak pampanawan ti factory. Giselle, utang at mandi kwaltam tapag negosyo. Pagkadal ko tinakaisang ratan day jakwalta mana, sana pag negosyo. Amakanusan panyas balihi, apay ko masaan nga baligi ngay. Indulin minta ni nanang ijabang ko. Saan ko mama withdraw aging agadal mana, ijay pang ko maturog ti kwalta, niyam no pag negosyo umado. Ijay pang ko, safe ti kwalta mana, nab no mailwar, di mo muna niya pa ti pahay gastusan na, pag negosyo kwarod. Saan ko basta gastusan? Ay, nabaybayak ka nagtrabaho, apay adi ka nakaurno iti pag negosyo. Ikondisyon mo tilugan kiko. Adaw iti papanantay tumbikat. Ha? Papananta ka Giselle. Intay de lugar da Giselle. Anya? Apay mapantay de lugar da something. Jak tayat nga gamit something ni Giselle. Isong puti amo no masawa. Asawaham ni Giselle, sir. Napaskas dawaya. Ay ayatat mi Giselle. Magpintas, kinagsinkwek. Ay, sabagay. Nuki napintas. Awan mafuna, tanapintas mata talaga. Numat kinasingpay, nasingpa ta talaga, ha? Ala, magsaka na ha? Agbiyahe tayong tumbigat. At damot nagsaradun aluwan iti bantog ti jangge. Siripot man iti tawa. Ha? At datim sang anak kwapo a lalaki. Ni, nagdamag samot, ta intudo da dito'y. Asino nga ta dayjay nagtal lalaki? Ha, umay samot dito'y. Ay, at papintas, tap na mapansin na. Ay, ayan tay lipstick kun pulpus kon. Ay, darasag, sakway ang makadahin dito'y. Ay. Apaya bakal taragtaha dapat dita sa abo ti dakil asarmig anak ko. Pikit mo kalinanam at da umay asang nahilig. At papintas na. Asino ba tadayta? Maya pa na po. Mapitlaon tayo nakita undo asinaw.
Asido kayo ka di sir. Anya ti masapulyo. Anya faliday jay sir. Ang kinuo nagturkit tinalino. Bibi, di tayo ka di ti balay da Giselle. Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapulyo ken kwa na. Kaya kwa makasarita dagiti tadak na. Miss, siyak ti inana sir. Apay ka day. Umurog kayo. Dito'y tayo unaglag sa sarita. Mana. At lahat iti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jubert, nana. Apa ang makita ni Giselle? Kailigunay. Mabitlaan tapo kawak di tatawa. At lablabang namin di talikod ti balay. Mabitlaan, sir. Giselle, umay ka man adak ko, at dasava ilay. Tatang, at dagi nang sikog kini Giselle, at di balay, ayan tayo sumila pa bulong ko. Apay, dangran nyo tatang, no, nagdaalalaki, kun at pintas ako tiyena. Apay nid may dito'y balay, ha? Umay nan samat isasarak ti kaladgat na. Tao. Napal kalaan napal. Kat nung kinundawayan na tikapsat mau. Ay, syakla pumatiad da kastay katalar pa boyfriend na. Ay, unayin aya. Hey, nuwag kam kamaliday je alalaki. Makita na. Ayan day je alalaki. Ayan nasahan kap nagar arami lakay. Iso ga imay taha iliw na hado ni Giselle. Kaya't daw na ikasarjanak ta, kat iso day tati pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta. Pudno ka din ay ta. Mabalin apudno. Tadusan, apay narudan at turad lay may diti balay. Sinapsapul lapay ti balay tayo. Siyan lang ang nakam-kambali day jay alalakay. Ta mga nusanan ang makasugla ijay Manila. Iday talapod ti ulum talado. Jay kiti pagsaya atan janak mo ti panunutom. Pagkasarum kit di ida, nulakot na pudno day jalalake ken di Giselle. Lain baga malam yo tata. Siyak ni Jubert. Tianak ta mo ni Giselle di Manila. Kaya't ko tumamot iti pamahawan iti naramit ko tianak yaw. No siya katinan iti danas iti anak ko. Anyay tati gagarab, tapay ngay may ka. Kaya ko humadawatin ti mamalubos siyo. Ikasar ko kumanin Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo kadehingag kasar kayo iti daytoy alalake. Iso ti amatisikog ko tatan. San ka di arumbang hagkasar kami? No kasta. Ayatam daytoy alalake, wen tata. Sikabat lalaki. Ayatam kadimitlaan ti anak ko. Wen tata. Isofet kung ikasar kamin. Kaya pagtutulagan taitan, no kaano ti panagkalay sa mi. Sige. Agyaman ako na katahayo tata. Talaga na asaway kong tenakyo. Basta ikarim, adi mo pagdaangan ti anak ko. Wen tatan. Ken pagadalit to pa ni Giselle, no kaya't na naituloy ti agatan. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryetay wit alawas anapulwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, parait radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Vulgi, patlay, musika, ten computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti BZWT 540. Ganda ito in estasyon. At yaman kami, iting kay panang tarabay.